ćemo raditi majgeri. Majgeri je frontalni udarac naprijed sa nogom. Jedan od najrazornijih nožnih udaraca u karateu. Na početku kod učenja možete ostati u ojdači stavu, možete uzeti u subidači stavu. Gard ispred tijela i radimo u 3 faze. Prva faza, koljeno dignuti visoko, stopalo ravno, ispucati, vratiti, spustiti 3. Druga noga, koljeno dignuti, ispucati, vratiti, noga 3. Idemo to lagano. Hać, ni, sang. Hać, ni, sang. Hać, ni, sang. Hać, ni, sang. Nakon dužeg probavanja u 3 faze, prelazimo u fazu 1, gdje radimo sve na jedan znak. Sve 3 faze ujedinjene u jedan potez. Znači 1, 2, 1, 2, 1. Sa strane. 1, 2, 1, 2. Majgeri je vrlo razarajući u kumiteu. Možemo ga izvoditi na više načina. Ako radimo prednjom nogom, to je prednji ašin majgeri. Prednji. Povučemo se nazad, ispucamo, vratimo. Ašin majgeri. Majgeri. Zadnja noga. Možemo vratiti nazad u stav, možemo udarac i produžiti naprijed. Idemo to iskombinirati. Ašin majgeri, majgeri. Ašin majgeri, majgeri. Zatim ih kombiniramo sa ručnim tehnikama. Ašin majgeri, kizame. Ašin majgeri, kizame. Ašin majgeri, kizame. Ašin majgeri, kizame, majgeri, urake. Ašin majgeri, kizame, majgeri, urake. Kod vježbanja možemo ga raditi s kivadačih stava. Uvijek bitna stvar uzeti gard. Znači idemo na lijevu nogu, težina udarac, vraćamo se u stav. Desnu nogu, vraćamo se stav. Lijevu nogu, desnu nogu. Lijevu nogu, desnu nogu. Kod vježbanja možemo ga raditi iz čučnja. Lijepi, duboki čučanj, stopala na tlu. Gard obavezno. Idemo. Majgeri, čučanj. Majgeri, čučanj. Majgeri, čučanj. Majgeri, čučanj. Dobar je u kombinaciji sa drugim nožnim udarcima, kao što su majgeri, Mawashi Chudan, Ushirogeri. Znači, napadamo majgeri, Ashi, Ushiro. Varijacija je bezbroj, pa navalite.